Lejelo sol civil martes 16 de febrero. Yutzokino batso gubinu yaptamako oxacte hospitalo. Leola le kukata titulakal makshane mau nayaluyol. Yana kutukul ubet bashkets antelo kalanti kutoh olal. Beyomatu antal talamil ikiluchupol hospitalo. Wau sal uhek aptau kuchilo meya. Hebistokuyalo, le domingo 14 de febrero, Cochuaitulumil Yucatane, 15.630 humpel vacuna, tilukaba AstraZeneca, le lautiale coronavirus. Hebistungu yesik le shaka lil beta behla martes 16, 21.3% tile vacuna usakutsabalo. Ichile hatsil meyahela, tanutsabale vacuna timako chihantako, tumektanka hilo saki, Valladolid, Motul, yetel konkal. Hebistokuyara lotel uhek apta kuchilo meyahebashkuts atantale, bishubinuchupol hospitalo, taktilik imelayan 207 juntulo le macpac tile kohanelo, tiano hehlas hospitalo be. 27.344 max okuyol en Ticuba, Mato Chikbal Timishbal Mistupastalo Paquecole Cojanilo, Ebucamaco 87% titulac le macho ocupaga le Cojanilo, le tiobe 31.456 un Tulul. Vela y Chic Pola 50 mac pacti coronavirus. 28 y Tucajiljo, 8 y Canacín, 5 y Uman, Caca, Tule Baca y Tel Valladolid, Jujuntule Jalacho, Progreso Tecachetel Ticul, un Tule Tanche Turutal. Y Chile 31.456 macos ocupaga tilecojanilo, yan 267 junturule tanche turutalo. Chemoy tukahil hoy okuchik pahal 19.417 mac pacacti coronavirus taktuk in el 15 de febrero. Letiobetica jacabolo 5.606 junturule tu shamanil, 5.247 tu lakenil, 1.813 tu chumukil, 2.633 tu nojolil, 4.118 tu chiquinil. Que Chile solsi belax ay cohelbi bela kim 13 maco. Ostur shiboete 10 kolelo, uhabilo betiyan y chil 39 tak 84 pelele. Yarsay cohanil tio hebistun talamil tu presiono, cohanil tu riñono, inmunosupresión, diabetes y tehachpolokil. Tulaka loka hablokach tukahiljo. Soguchukik 3.337 mac químico le coronavirus. Y Chile boca cojano ya no, 568 juntulo le hets el yanico. Mat ubuktio le cohanilo. Kalano, tu shakaltalo mantazo menus akiahilo o molail toh olal. He visto calico 207 juntulo le cojanobo, ticalano jumpuli hospitale. Yanula que tu pático bascunies le shak al betan tiobo. Ukinil tulak le maco ocupaca le cojanil tiobo, tian ichilupel widal, tak 99 jabobe. Uyesa hilo le semáforo ya, kuchik besike chak ancañanil. Que visto huyalalo le semáforo bishanico yanutsaba ojel bilecan nupo 15 kino, beyo jumpelili kun sabe ojel bil, yeteletun kuyala tumen ojalá chirlumil México.